Zenze kakhulu izinto nolo. Thina hayi mina mfethu ngishizile kakhulu ukuze ngifuna uqamba. Kahle kahle yabo umenzo izinto. Drugs kahle mina. Lithole vele. Ilona elingilidele entweni ekanje drugs. Yayibona lonto. Wasuwenza kakhulu. Yayibona lonto. Mengumuntu mina mfethu alright mfethu, quiet mfethu, ongayithandi impi, ongayithandi futhi nezinto ezokuhlukumeza abanye abantu. Yayibona lonto. Ngingayiboni kulelo ukuthi mina ngelinye ilanga ngise ngayibona ngenza into ezibantu. Yayibona ukhipha ifoni yakhe. Yayibona lonto ngibengayithandi lonto yabo. Kodwa ngesimo se drugs yabo, i drugs ke vele kwenza ukuthi ube naleyo enganje mfethu. Yayibona lonto mfethu ukuthi uyayifuna lento oyifunayo. Yayibona kumele moya uyithole. Yayibona lonto. Yabo ugcine usuba nesibindi, wenza ube nesibindi, ugcine wenza into engafanele uyenze yabo. Njengayo nje imeda nje yayingena sidingo le. Yayibona lonto. Kodwa ngesimo naye nabangani bakhe abeza ngayo indlela abeza ngayo ukuthina. Yayibona lonto mfethu. Bakwabantu abazolo abayimpi. Yayibona lonto ngoba uyabona indlela umuntu enza ngayo into kuwena ukuthi hayi mfethu. Lo mfethu ngathi sifica sithile kusele. Okay, like asiqale phansi ngendlela yakho ngesiZulu sakhona. Nina bendlodle noPapa ekhanda kamenzi indaba kaulalela lo muntu omemezayo. Omemeza ngathi yakhala liluthi igula lika Jama lichithekile. Awu nina bakaMpudu bomvu unjengegazi. Nina bakashishiliza ngedidiko lika Maholo. Nina bendla mhlathi kaMayekisa. Awu madodana nina bakadala inyebo. Nina bakabuzukulwane bakaphalo. Awu nina bendlodle noPapa ekhanda. Ngiyabingelela ngiyakuqenya sendlala. Lo bingelela nguprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho. Angifuni ukuyibambezela namhlanje lokhu ngilanda umlando. Bafowethu manje ukuthi awaka subscribe siyacela usubscribe ucindezela nebell. Ucindezela wakhe ibell izokubeka emathubeni ukuthi makhona isiqephu esisiposayo uzothi uma ungena ngaphakathi ube usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho ke bafowethu siyacela abantu ba join membership. Uma ngabe uqala ukubuka le, this is part 3. Sino part 1, part 1 u101, kuthi part 2 u133. This is 134 if I'm not mistaken. So bafowethu uma ukuthi wena usibamba la buyele emumva uyolanda uyiqale phansi ukuthi ubafuso wapi nempilo ezebe lapha msakazana. Yebo. Ebafu awuthi kubingelela abantu kancane bakhumbuze ukuthi umfoko abani lo. Hayi. Ngiyaphila abalaleli emakhaya ngikhuluma nawe uzakhelwa kaMasibungu. Bese namhlanje ngithi ngizonabela nje kabanzi ngodaba lwami lempilo yami yabo. Ngoba kunezimo eziningi umuntu asehlangabezane nazo. Ngokuba ngaphansi kweyidakamizwa. Ngokubhema nje yabo, i-drugs yabo. Kakhulukazi iwunga lengiyona yabo. Ngiyakubona ukotshwala nani yabo. Ngoba nazi igemegeme utshwaleni zikhona yabo. Kakhulukazi iwunga yabo, iwunga iyakhomba into eningi ukuthi uzenze nezinto obungayicabanga uzenza kodwa uyithola usuzenza usuperfect futhi kuzona lonto. Njengami nje hayi mina nje hayi bese ngiyomunye umuntu angifuni uqamba manga. Ubuso master. Hayi bese ngumaster ngoba akekho umuntu engihlala naye isiphema naye yabo obamba inkunzi noma wenza amacala yabo. Obengangivumile mina. Ubengathanda ukungiphatha mekuthiwa khona into afuna ukuthi ayisiyoyenza. Mhlawumbe kunemali ekumele uyothatha. Imsekezeke siyakwazi futhi yayibona lonto sesikhule nawe kakhulu and thina sifikele kuwena yayibona lonto. Abantu bafikele kumina mina ngifikele la ngisayingcusi yabona lonto ayibe ngisawumshana ngifika la. Ngifike ngisabhayiza mina la yabo eThekwini kusashubile eThekwini yayibona lonto. Yetheku usathi uyilalele uvuswe indoda uthothi kuvusela ukuthi ndoda hamba uyiphantela wena. Uhambe uyomphantela ngoba wena uyafika eThekwini uyarenta. Urentela ukuthi wena ulala eThekwini nje mfethu ayibona lonto. Cabanga urentela ukuthi ulala eminyango ushaya amakhaza ngoba kwayingubo yongibhathi wena oyicabangela afana nothola akekho umuntu okusupportayo la ngiyabona lonto uyipheke wena empilweni. Yabo kodwa kuzofika u-out sothi usha ngecrash engaka yabona ukuthi makade yabo mkhulu ukuthi omdala lo futhi yabo mengayenzi lento ayishoyo. Hayi inqamo yayibona lonto la kushonele yabo. Ngifike kulezo zimo ke mina ngisayintwana. Wasurvive lezo zimo. Ngasurvive mfethu, ngasurvive yabo. Ngokuthini bengumuntu okhulu yayibona lonto abaningi bebengicabangela ukuthi why small ngeke mfethu yayibona lonto mfethu yabo ngiphathe ngendlela yabo bengithandela ukuthi bayakwazi ukuthi bengiphathe endaweni njengeyitolo yayibona lonto mhlawumbe mekuthiwa siyoshaya izitolo kanjalo yabo. Yabo khona indawo uthola ukuthi awungeni momdala yabo lonto lapho nomzimba. Kufanele ngene intwana lapho ngiputshisa njengegundane yabo ungene lezinto. Thiwa ungabezeke lapho umsekezeke yabo lonto ukuthi ngizobavulela mhlawumbe ngingaphakathi yabo lonto. Ngokuthi kudinga ukuthi ngikoleke impahla ngibamukezele yabo lonto kanjalo yabo.
bengisebenza lezo impahla ayibengivumile kwamanje benginesibindi bekuze kube yimina osho ukuthi bafethu ngeke asambeni phela soyifaka niseso endaweni ukuthi uthi ngiyabakhumbuza yebo leyo nto ukuthi yabo nakhona ke kuzo lezo zimo lezo bekhona izimo esibuye sibhekane nazo enzima ngoba labajite engihamba nabo abahleki yabo leyo nto akuyona lenhlobo ethi mayihlangabezana nenkinga uthi mhlawumbe isecaleni yabo usizo lokho exolisa noma kubalekwa lapha kubaleka umnikazi wento yabo leyo nto kwethu ngoba usuke bathatha ukuthi awuzosiphazamisa mase samthambela lo muntu siyafahlaka siyaboshwa noma siyashona futhi nawe ubuphethe iqabhane kahle bengiphethe ezinye insizwa mina ezinye sezashona shonela khona efieldini umunye nje kwakuthiwa uTrevor osasembiza ngoTrevor igama lokudlala yabo leyo nto kuwe manje ushaya 45 years okwakufanele ngabe ngushaya naye lo 45 years yes kufanele nje ngabe nguhudula naye blandi ngabe nje kunomnyaka nje kungayazi leminyaka yayibona leyo nto ngenxa yokuthindwa amjitha lwana nami bengizizwa mengihamba naye yayibona leyo bengasali yabo leyo nto andinaye futhi bezizwa mekhona mina yabo olonke intwana yabo kodwa yena bemdala kunami yabo leyo nto engithandela isibindi yayibona leyo nto ukuthi ngiyamfaka upressure yabo khona nje la sasangiphena khona kwelinye idladla yabo idladla lomlungu yabo leyo nto mfethu yabo ngalanga kumnambitsi kena kuleli dladla leli yabo shuthi saqale salipatrol emini yabo sinokuthi emini ke mesingagangi yabo leyo nto sothi sidlela imali kade sishaya ngayizolo yabo leyo nto sesibhemile sesiplakile yabo sihambe sipatrol amajalidi ngazithi imizi yethu yabo survey ukuthi la sobuya ngayiphi indlela kuhlala abantu la kanje yabo sisurvey into enjengalezo yabo sagcina sitholile uthola hlala isaluwazi lasomlungu yayibona leyo nto kanje okay right sinemoto lo mjito ukwazi ngisho ukushayela yabo lo sinanemoto lesaluwazi yabo athi lo mfethu ethi ngifuna ukuthi sibuye sizoncukula le moto yabo leyo nto okunye nokunye ke sobe sesigoqa ngaphakathi kodwa ngize ngale moto mina la yabo leyo nto khona ibhaya layo le moto yabo hayi ngempela ngithi mina ubala lo bra mina ulayini yabo asithi yabo leyo nto sihambe shuthi kumele sivukeke ngakusasa yabo sivukele leli yard eintathakusa yabo leyo nto mfethu sigcine singavukanga ngenxa yokubhema kakhulu yabo ngoba sisashaya ibhathini lapho yabo leyo nto abantu abalazi ibhathini sishaya ingide yabo leyo nto hayi kufanele sazizomeka salala savuka sekulethe kukhanya yabo ngathi hayi siqhubeke mfethu sidlele lokho kukhona amangqoshana yabo sobona lethi yabo kwakuthi ke akufanele shone ngenxa yemali yasheshe yaphela yabo sekufanele ukuthi sihambe siyophanda futhi yabo sikhombekile yabo ayisuke sihamba siyakhona ngo3 emini cabanga sibenele emini ke emini bebade besifika kunenja ke lapha kulowa muzi yabo ibhovu ethi mawulibona nawe ubone ukuthi hayi leli katika ngempela leli lizokudapaza straight leli yabo akukho nje ukuthi uyibona uphakathi yabo ngendlela lenja le eyiyona yabo kodwa umngane wami ngendlela ayinesibindi ngayo mfethu amvuma mfethu yezo wathi hayi mzekeze kulalela koqala ngingene mina la yabo noma ukuthi unenkinga yabo angifuni egcineni uthi nje obuyintwana yami kuyaziwa lesitha ukuthi uhamba nami yabo leyo sothi sale emasimbeni mina ngiyabonakala wena usabonakala yabo leyo kufanele kube yimina oba nenkinga yabo protect wena yabo leyo hani ngempela asho phakathi yazi wathi esho phakathi kuleli yard inja yafo ngazi uyaphelela lapha yabaleka inje kodwa kade sikhonkotha singaphandle umquba wenje futhi kwakuyinto eyithile nje bethiye ngayo besisabisa yabo yabaleka ungena endlini yayo sabe singena nami ngikhala phakathi yabo nesifika lapha khona nanopholi kulomuzi yabo inyoni le inyoni ebanga umsindo yabo ngoba sathi sizama ukuvula isicapha hayi yabi khala lamashala makhwelayo ke yabona ungazi ukuthi uxoxa indaba yabona ngathi mina izojampisa le nyoni yabo mhlawumbe iyasijampisa nje obeyishala ezingqeqe zayo yabona athi nomthithi hayi ngiyasingene mfethu ayikho leyo nto lento seyibulala le yazi uvela uqonda ngokuyona uthi lalela wani lalela Pauline zokunquma thina ayibona leyo nto mfethu siyofuna imali azizeli kuzodlala la yabona ufikelwe izinkinga lo Paul ila ngabona khona ukuthi yazi le nyoni ihlakaniphile too much ayizange isabanga msini yayithulela ngendlela lo mjito aqonda kuyona kwangangithi mina uyibamba ngezandla isiphithi yazi yavele yathula nya inyoni yezwa mfethu sahamba sangena ke saqala sayishayela idrink la yabo cabanga ngisibili sayishayela idrink la vula ifridge lo qonqa la yabo ukuthi
nento eningi iqeshile ifridge yabo lona sithatha ama 100% la sishaya emaglasini cabanga sihamba namaglass endlini yayibo lonto mfethu siyazi vele kuhlalisa lwazi la yabo lonto akekho umuntu ongasinika inkinga kanti asibuzanga thina sitshela ukuthi nje la sizoyidalela la yabo lonto mfethu la nje namhlanje mfethu hayi ilotho la kanti hayi mfethu sathi mesifika la sihambe sidlula amakamera ke sihambe sincukula lento ezincane zomagolide lawo yabo amabhengela nama ring nama earring yabo lonto sikudle ngepassage size sifike la khona lesalukwazi siyazi ukuthi ukhala iTV yabona ngathi khona isport thizeni asibukayo lokho yabo lonto emesithi yamlunguzi okay uhleli nenje simako nesimako la eceleni yabo lonto kubalekile nofuyinsha uma umuntu ohlala like ohlala nje wedwa noma for protection ngokucabanga kwakho ngeexperience yakho nokuganga mina ngikubona kubalekile kubalekile kakhulu ngoba manje inje iyakwazi ukuthi ikwenza ukuthi unotice ukuthi khona into eyenzakalayo uyabo uma ukuthi umuntu oyaziyo nawe leyo nje wafanele kube nobudlelwane naye yabo lonto into nento oyifuyile fanele kube nabo ubudlelwane uconnecta kwakho okay njengamanje nangu logogo lapha nangu logogo siyambona akasiboni thina simakwa sisiboni fanele senze sure ukuthi la shawu nyawu yabo lonto ukuthi singazwakali sound yabo lonto ngimtshele lo mfethu ngithi yazi into kusaeli ukuthi thina singadila nalogogo yabo lonto mfethu yabo thina la ake sincukule nje lezinye izinto yabo uthi noma ijumpa ukuthi khona sesikuphethe yabo lonto mfethu yabo ngoba ngesazi ngomakhelwane yabo lonto so mhlawumbe sijomba khona sibonile yabo lonto thina singabe sesikhuleka ngalendlela yabo lonto hayi sibe sibukela kule makamera sibuka nezinto esizoyithatha yabo lonto yabo ngoba sizoplan ukuhamba ngemoto kahle kahle yabo lonto hey athi lo mjitha hayi sekusazi ngibheka iphi mina ngibheka ukuthi sihambe ebusuku la sesiphuma ebusuku yabo sikwazi ukuphuma ngemoto yabo lonto sikwazi ukuncukula nalabanye ezinye izinto esifunayo la yabo lonto bese mina hayi plan right nalelo kodwa manje njoba sifike ngalesikhathi ku-3 la shuthi soze siphuma ebusuku la endoda uthini ngempela yabo sathi sisakhuluma leyo nto kwabe kupaka iveni ngaphandle yabo akona amaphoyisa yabo akona ama security iveni nje mfethu eliplane ingapendiwe engafakwe magama yabo engadisplay ngaluso yabo lonto li-twin cab melipaka kube kupaka enye futhi ngemumva yabo lonto yabo liyana kwakuyicorolla lekuthiwa ilokuzana ikokorosha yabo lonto kwakupakela na yabo melipaka lezi moto lezi sibukisise kahle la ewindini yabona kwehlika ibhunu yabo leli ibhunu la liza la ekhaya kahle kahle yabo ngizwile kahle kahle lo gogo lo engazi ukhuluma nefoni engathi khona umuntu akhuluma naye efonini yabo lonto kodwa ukuthi bakhuluma esibhunu yabo lonto abanaka lento kanti ukhuluma nomuntu oza la yabo lonto yabo ukuthi kubalekile sesikhathi ukwazi ama language yabo lonto ungabe umquba wesigebengu ungabe nje umquba yabo lonto kuthiwa naba phakathi ekubeni ungayikhethi nendawo ehamba amo esigebengu ungena yonke indawo kuthiwa inemali yabo lonto awazi ukuthi kuhlale ubani abantu abakanjani lapha efethe kwaduma impotana yabo bese beqala sebehla labantu beza la ngaphakathi shuthi kahle kahle indodana yalogogo yabo ihamba nefro yayo yabo lonto ifro ihamba ngemoto encane yena uhamba ngale veni yabo uyabona ukuthi giant igqoke lezi ikhindi lezi yabo lezi ikhindi zasemaplazini zobaba emfethu kusuke ngitshela mfethu ukuthi manje senza njani ke mfethu yabo labantu bazala ngaphakathi yabo lonto ethi ha relax la ngesaba na uchance ukuthi siphume yabo lonto ngoba indawo efanele siphume kuyona iphambi kwala egate leli la abayeza khona labantu abazongena khona yabo lonto ukherilwe uyibonakalela nje ugaxele mfethu yabo lonto hayi ngiyasho ukuthi yabona la mfethu liyanqamuka ke namhlanje yabo lonto manje umjitha hayi sex mfethu into ezosenza ukuthi thina sijampe ukunyusa amaphaphu yabo lonto mfethu lana sitshela ukuthi okwenzakalayo uma kuthiwa kuyafika siyafa yabo lonto kodwa ngeke sife sodwa sofanayo yabo lonto mfethu mina usho kanje ethi hayi relax amsekezeke mfethu uphethe uTrevor la yabo lonto ithi mina hayi azilashaka mngane wami yabo ethi hayi mina mfethu uyazi mina sengihuzwe kakhulu mfethu ubala lolu yabo ebethi asikhale ngaphansi kombhede yabo lonto asikhala ngaphansi sathi mesingena kulo mbhede ngaphansi gcwele yonke into esikhanda ngaphansi
kugcwele ubhushi kugcwele ubhani lokhuza utshani yeze kugcwele yonke into ongayicabanga isikhathi eyithuluzi wodwa futhi yayibona lo mchitha ngithi yabona-ke la sibondo kanje futhi kahle nje mfethu ithambele umhlophe futhi ngathini nje mfethu idlozi lithi asingene la ngaphansi yayibona lona lana mesivumbuka nombhede mekuthiwa kuyajampa la yabona lonto mfethu ngoba into engasijampisa la ngaphansi isimako yayibona lonto mekuthiwa le nje le mhlawumbe sebeyeza nesalukwazi mhlawumbe bazongena kule ndlu sikuyona into engasijampisa isimako ngoba lo mbhede lo uyakwazi ukubona ngaphansi awuboni umuntu yabo kodwa ngoba isimako sokwazi ukusibona sona kuphela singasiboni yabo nano hogela yonke umkhondo mfethu athi mchitha ngithi mina manje sukuma nembhede wathi mfethu kufanele singamnika i-chance nanokuthi amemeze lo muntu yabo lonto athuke naye athuke sesihleli kuyena mina ngizohlala esibhameni yayibona lonto mina ayikho inkinga futhi yabo lonto hayi relax hayi mfethu kunangampela bangene laba siyezwa hayi baxoxa labajabulelana ngaphakathi siyezwa khala nenkomishi laqeqesha ukushawa ikhambathi lana kuyaxoxa kamnandi yabo ilapho mina ngijuluke ngimanzi ngishaya uvalo la ngiyasho thenali mfati bofethu umuntu uyofe engaziwa ngempela ukuthi wafela lapha yayibona lona hayi nangampela mfethu behambe bengena-ke labantu bahamba bengena room to room angazi kwakwenze njani bangifuna uqamba amanga kodwa ngokuthini isingisi ngiyasazi khona eligama engalizwe besho ukuthi hayi ngeke it look like someone is inside here or someone was inside here ushisalo kwazi yayibona lonto mfethu yabo kunezinto shuthi yena sayibuka la ngeke zama kanje ngoba phela ngihlala ngedwa la akekho omunye umuntu angathinta la yayibona lonto mfethu shuthi sibe nakho lokho lesalukwazi kodwa iphinde leyo topic leyo nto futhi bayigoqa yayibona yayibona lonto hayi behambe-ke mfethu behambe baze bafike kule room esikuyona yes isimake mina ngisibona kuqala yeza singene sisibaba ngithule kuvale ngisho umphefumulo yeza ngithi ngingaphefumuli ngenze twa yazi ngamtsheni nalo mfethu wayibona lona ubuzovela khuluma yabo ethi siphi yabo manje yabo ayivithule esidlule lesi simako yasibona ngithi ngibona imphethe manje sila emva kwagogo asihlukane nesalwazi yabona lonto mfethu na into yasiza futhi ukuthi asihlukane nalogogo ngazi ukuthi nje sona sazi ukuthi kufanele sigade logogo yayibona lonto kanti ukube sasiphithizela indlonga sasizovuka nathi nje sasimako yabona lonto hayi barawundi kulendlu barawundi yabo baphume kulendlu yabo lonto ithi ukhokho moya yabo lonto badlulele kwenye iroom aningi ama-room kulo muzi mkhulu yabo baqedeke yabo lonto lapho ikhathi ziyahamba yabo ngoba ngicathi laba abantu baphuma kulo muzi ngo-7 kanje cabanga ngo-7 thina sibe singene ngabo-3 yabo lonto sibhizi ngaphansi kombhede yayibona lonto ngoba isikhathi esiningi sasipenda ngaphansi kombhede yayibona lonto baze bahamba labantu yabo bebehamba ngiyeza ukuthi ayisalukwazi sisele sodwa futhi yayibona lonto wathi lo mfethu asingabusayidonsisana sakhela yayibona lonto yabona manje yabo njengoba sebehambile labantu nathi siyahamba yabona lonto logogo meqala nje ethi ujoyina ipassage udlula kule room esikuyona mfethu hlaba ngokhiyemi mina ngizomsebenza yabona lonto umlungu lo yayibona lonto ithi mina usho kanje ethi hayi mina ngizomsebenza kuleko yabo mina ngaqhamuka selele phansi ugogo sekuyimina okhuzayo ngithi hayi mfethu ungambulali ugogo hayi mfethu kanti sofunani la mfethu ngoba phela uyena fanele sikhulume naye simbuze lento esifunayo manje mase sibulala yena sithola kanjani yabo uloke emhleli kanje ngiyabona ukuthi unane equnga lo mfethu yabo shuthi lento obebulala abantu ingageza yayibona lonto manje useloke emhlalile nje okay mfethu umkhokho angeke mfethu kumdala lo mfethu qaqizanda ngimsuse kulogogo yayibona lonto mfethu ugogo engibona ukuthi uyakhiqiza ngihambe ngiyokha amanzi ekitchen yayibona lonto ngibuyele nevati yayibona lonto phuzisa ivati khohlela ugogo khohlela ngibona ukuthi uyaphaphama ngavuka yayibona lonto yabo esathi uyabuza what happened yayibona lonto that is what we gonna kill you for making noise yayibona lonto la don't want no noise sifuna imali yayibona lonto sifuna imali asifuna ukuhetha yabo asinankinga nawo yabo inkinga yethi imali yayibona lonto
yabo ithi gogo mina ngihlala ngedwa la yabo lonto anginamali yabo ngiholela impesheni yabo lonto indoda yashona bali izitori zakhe yabo lonto bese sibalisele yabo lonto asitshela nokuthi yena wayesiza abantu abamnyama ngekhathi zakhe yabo lonto sithina wegogo wasizile ngezitori into esizele sifuna imali la yabo lonto hayi yabona ukuthi akudlalwa ngempela yabo lo mfethu abembuza ikhiye zemoto eziphi ikhiye zale moto yakhe lapha egarage yabo ethi hayi athumele mina ugogo ethi angihambe ngoyithatha lapha ekishini yabo lonto ethi kunemahuku lapha kuhlala khona okay ngibuye naso sonke lesasichanti yabo lonto ngibuye naso ngempela isichanti afika ukhomba ukhiye nawo yabo lonto yabo Trevor ebebopha lo gogo lo ebemvala umlomo ebethi sex ngisayochecka le muntu ukuthi inawo inegazolo yabo lonto mfethu yabo siyahamba manje yabo lonto abehambe yocheck imoto mefika lapha ibuya nemessage uthi mfethu petrol ugcwele lapha siyasha futhi senke singani noma ike plus funi kakhona yabo lonto ngoba manje njengamanje siqale siqoqa izinto yabo lonto gogo iphi imali yabo lonto ethi gogo imali ekhona incane yabo sithi sifuna kwasana uyimali yabuza usitsheleke namagolide lawo owafuyile endlini ukuthi wabekephi wabhenkephi ayibona yona asitshele yonke into ethi hayi kunekasi lapha eodrop yabo lonto kunekamera lokuthi nokuthi yabo ethi uTravis uhambe uyochecka lapha yabo uthi khona impela lekasi yabo wathi vasitholele ikasi nagogo yabo lonto yabo ethi hayi likhona lapha yabo ilona ke nayo yonke into ekhona enginayo yabo lonto ethi kafika kulela kasi leli lamakasi amancane ensimbi angaka anesibambo la ashaya ngengide encane yabo lonto akubuye na liyasinda ngalize liyasinda yabo kodwa ngazuza amakhonzi lawo hayi mfethu ayifiki la phansi yabo lonto athi Trevor ulivule mfethu yabo lonto ngisigogo ukhiwa la uphi yabo lonto ugogo ukhombe khona futhi la yabo lonto na ukhiri yabo khiya abancane ngigqebeza imali esayifica lapha yes imbundu kanje ngamalastic engamalastic ngaphansi kugcwele u5 bodwa yezwa amakhonzi yezwa mfethu bese kube ilamagolide ahlephukile yabo lonto ama lokuzana amaringi amacheni ahlephukile yabo lonto ngiyashuza hayi la siholile mfethu ugogo noma singishiya manje sesi right gogo sixolele yabo lonto sinenkinga imali phela yabo lonto inkinga yethi la inkinga imali phela sinankinga nawo yabo lonto yabo ugogo wethu yabo lonto sabe ngabe ngiqonda elokhuzeni kuleli odropade ngikubona yabo ngibona amasudu lapha ngabe ngidonsa amasudu ngawawola kumalokhuzane kumahenga khona ngawafaka kwelinye suitcase yabo lonto ngabuya nawo ngathi mfethu Trevor la ukhetha isudi la ngifuna la singene kule moto siqondile yabo lonto sidle ngisho thayi singena kule moto yabo angabe ngidlubha enye isudi engathi gold kanjalo ngadlubha manje amabhluko athe ukuba makhudlwana yabo lonto ngaqoqa itop kuphela ugogo ayangincoma ngiyabotha incangela you look smart my boy yabo lonto gogo yabo abazo ogoqaka baneskill bashayiwe bakuthambisa bafuna ukuthi uspend isikhathi yabo eside mhlawumbe uyazi ukuthi vele kunebhohe ezayo yabo lonto yabo athi ngimdriseleke ngibele wentshela ukuthi hayi ngibukeka ngiright yabo lonto ngithi mina hayi indlela engiyona yabo lonto nami nje vele ngileyo nto yabo lonto yabo ebethi uTrevor sekusemfethu singachithi isikhathi mfethu siyahamba manje yabo ngithi mina ubheka isikhathi yabo lonto azi isikhathi sithini isikhathi sithi past 10 hey yes sebusuku manje yabo nje basiluke sehla la izithunzi zethu ziyabonakala thina sazi ukuthi kunabantu abammakile ugogo ukuthi ngesikhathi esukuthi ugogo usuweselele yayibona lonto mfethu lezi izithunzi ezingake lokho ezehla zenyuke endlini kagogo ziyaqoqa yabo nje mfethu baphambana labantu yabona abanye baqiqingini bayongena egarage nempahla yabo lonto emotweni hayi ngeke bona ukushaya amanzi ngeke singatshelwanga sizomakhelwane yabo lonto kanti khona elinye ibhulu shuthi liclose kanje nalogogo yabona lonto shuthi lazi yonke ibackground ngayo logogo ukuthi uhlala kanjani isimo kanje limgadile kahle kahle imizi yabo ibhekene kanje yes ama driveway yabo abhekene kanje yes linendlu ye security lelibhulu la shuthi lona eliba security ebusuku yes leli bhunu leliphatha uphamka yes lishaya ngeflashlight into evele ekhanya kube semini yes phela
Thina sikwazi konke lokho. Thina sithetha yonke into ayihamba ngohle. Yabona lonto asiyahamba sebusuku phela manje. Akukho amaphoyisa azoloko ezizivimba la. Yabona lonto sebusuku manje. Siyahamba. Siyaphi siyakubuka lo mjita. Siyohlehlela lempahla le esiphethe la. Yabona bese sibamsula sami siyophosa le moto. Yabona lonto ebhayini sihlukane nalezi zinto lezi ezizosenza ukuthi ningabafana nivuke. Hayi ngiyakutshela professor. Same time yezwa mfethu suke siqhabuka yezwa ngawo lo past 11 yabo siyaphuma sekuyoshaya u11 siyaphuma kanjalo yabo sesiyahamba yabo impahla seyilodiwe emotweni sesiphethe impahla zokugcina esiyongena nazo siyahamba senincane yabo singenela kuleli garage leli kunale angithi ufike ungene ngemoto yabo bese liyavaleka igarage bese kunesicapha esikhiphela khona la yadini yabo yabo singena kuleso sicaphathi nasingenele egarage umfethu uyavula imoto ayizingafaka la ngemumva ebhuthini yabo yena ungena emotweni yabo lonto dumisa imoto kamnandi ciphiza la i-remote uvuleka igarage yes igarage ngomalume yes uncle sigqoke lamasudu manje ushaya uphelele yena lesudu yabo iyamlingana ngithi iraso phela yabo ngathi mfethu ngizongena kulesi sicapha esingala sepassenger seat mfethu ngabone ngazi usekusini yakhanya ba sekuyisemeni eshiya ngeflashlight loqoqa yes kwavele kwamnyama amehlo yibo ngangabisazi ukuthi zishaphe yes ukuthi uthuka inhlamba lo muntu ngesibhuku yayibona lonto mfethu yabo after what yabo lonto yabo mina zishaphe manje yabo lonto ethi utrap ngabisabuza abe ishaye hiyo eliyaphambili ethi ngena phakathi capha ngingena phakathi phakathi capha nemoto esasihamba ngayo le ndawo le ngemumva yonke lamathosha yes washa wonke lwaqonqa ngesibhamu wonke inhlanhla leyo intwayi zale phambukani ayikho yafika ewindini yezwa washaya kanje le amaphathi lawa kwinumber plate ubump konke lezi ndawo lapho yezwa heyibo shaka kakhulu driver imoto yabo lonto kunemoto ukubuka driver yabo lonto shaya imoto driver sambe sesilwela ukuthi siphume la emajaldini yabo lonto manje sesingazi nama security yonke le nto khona ochapu la khona oADC nobani yabo silwela ukuphuma yabo lonto ayisambe kakhulu size singene ku freeway yabo lonto singena ku freeway ayisishaye into yabo lonto ayihambe sambe sifike ngakubuka lo mjita kuyiplaza yabo mesingena kunalabantu laba baphatha le ibhame ezithiwa ama 303 yabo lonto siyaqhamuka nje sina anti sesibonakele sebesibonile nje yabo lonto sebemile nje ama 303 ukuthi hayi ufuna ubonze obani abayenza ngemoto ayibhula kanje futhi imoto labantu yabo lonto yabo kanti ufana la ekhaya sathi mesiqhamuka nje nemoto ethi khopha mkwabo yabo lonto ngoba bemile bevala umgaqo yabo lonto besikhombe ngebhama awabehliwe wathi mina bobaba yabo lonto yabo hayi mphuthuma la ekhaya shuthi kunezinto eziphuthumayo kumele ngizoyishiya la ekhaya yabo lonto athi wayawazi phela wena yabo lonto uyisigebengu wena yabo uphumuke ohlala bambona uphumuke ehlaba usenqena nje kuya ngeyiningi yabo so ayidlule yabo lonto hayi kwesidlule misifika la kuba hayi bamjabuleleke kubo ukuthi beka nje umuntu ade bamgcina yabo ayinathi sivele sibhungu kwehlale emathekwini yabo lonto yabo bamjabulele ingane zakubo nosisi bakhe asho-ke nangichaza ukuthi angihamba nomngani wami kanje yabo lonto inkedama yami la sizoshiya into zethu la yabo lonto sani sibhekele kahle sobuya noma yinini sizoyithatha yabo lonto okwamanje khona la siphuthumisa khona le moto akuyona ethu yabo siyibolekile yabo ayisuke sihamba yabo ayisihambe-ke kuyasa-ke sekuya ngokusa-ke manje yithi sihlalile lapha kubo kwalo mfethu ngesikhathi eside yabo sekuya ngokuya kuyasa kanjalo yabo ayisize siyoyigoqa kwelinye ibhaya elikhanda iy'moto yabo linegaraji yabo lo muntu lo isigebengu naye kahle ushintshe iy'moto yonke leyo nto yabo yabo mesifika kuyena abuze ukuthi sifuna malini yabo leyo nto mfethu athi hayi mfethu ngoba uwena yabo leyo nto sinikeze noma u10 blocks yabo leyo nto uyithathe ngoba isa fresh yabo leyo nto yabo hayi mfethu angacucuza athi hayi mfethu nayi imali yabo shayela amaphepha phezu kwale mali esinayo esekasini yazo mfethu hayi ngitshela ayisuke sihamba masifika edrobheni leli lasemnambithi yabo ayisifike siye kwamashento wethu la asibhemela khona yabo leyo nto sifike sidubula ingedi laphana hayi ngomalume utshwala yazi khona namathekenike la yabo leyo nto abhemayo yonke leyo nto yabo sibheme nabo sibe mnandi yabo leyo nto kuthi ngezikhathi zasemini
kumele sihambe ke manje yabo kumele sihambe nathi siyothenga upende sibe right yabo lonto kahle kahle lapha wafanele ukuthi ngekhaya ufuna ukamba mama wakumele ngekhaya imali yayiningi yabo lonto kodwa umuntu wayispende nje ngotshwala i-drugs iziphisana ngayo enye yayibona lonto yabo imali ke mayiningi iyakudidisa nasemqondweni yayibona lonto awulawuleki futhi ngikulesimo engikusona yabo lonto sokuthi vele ngitheshekileke mina yabo lonto yabo abantu abangitheshela ukuthi ngingalungelwa yilutho yabo into zami eningi ayihlelekile yayibona lonto and lokho ngangaka found out ngakho yayibona ukube ngase nginalo ulwazi mhlawumbe ngangilithatha yonke le mali ngiyoyise khona mhlawumbe kusizakale yabo ngabe ngi-right namhlanje yabo hayi mfethu leso story leso shuthi siphele laphe kuphelela la sesiyoshibiza manje ayibona lonto mfethu siyophuza kwenye ithaveni 24 hours ayibona lonto kwenye iclub 24 hours sifika laphana ayifike sideke kahle ke sifike sithenga utshwala yabo lonto mfethu sihlale phansi yabo siphuze kanti yoba siphuza la kunamajita angakuleyo ndawo yabo lonto igebengu zangalapha yabo shuthi zazibroke ngenalo mazi yaxawe ukuthi lezi igebengu singazazi mfethu yabo elokuyishilo ngoba sideke itafula sibawuthula lapha yabo lonto kulokufikile amatheke nje la yabo lonto and lamathekeni lawo ahamba nazo lezi zinto labo shuthi azosesha la ukuthi thina yabo lonto zithini sinemali enjani yabo lonto lengaphezulu yabona nje mfethu singayibambi thina leyo nto leyo uzongqonda ukuthi hayi la sizoseshwa kahle yabo lo thina siyadiza nje kulezi ngane siyadiza kamnandi yabo sithetha yonke into siyahola soyihola lezi ngane yabo lo kade yazi futhi ucishe ahola mfethu ofisha abancane badla abakhulu abakhulu badla abancane yebo kasembhekene nofisha abakhulu sathi sithi cabanga yabo ngalesikhathi sisiyaphuma esihamba kanti vele sesimejiwe kanje yabo lonto thina siphatha imesse kithi ibhamu sasingayiphathi yayibona lonto angiphethe u7 umngaka lokuthiwa irambo ushawa ngamazenkezeke engathi uyisaha yayibona lonto yena wayiphatha wayithanda ukuphatha uokapa yayibona lonto uyakhala uba ngumsindo yona into ayithandela yona yabo hayi besiphuma la lezi zinto labo lezi sezisilindile cabanga yezwa mfethu asinakile thina ukuthi la sesidwetshela uvila yabo lonto mfethu yabo sihamba nalamathekendi lawo yabo lo hamba nethekeni yakhe ngihamba nethekeni yami yabo lonto thina sithi soyibhukhela kamnandi soyibhukhela kamnandi kanti hayi akutshela sathi singene kwenye park esifanele sinqamule kuyona hayi ndoda qhamuka lezi zinto labo lezi amadoda yabo lonto yabo nisenza intombi zethu thini yabo lonto mfethu yabo kube kushiwa ngehashlani kulethekeni engihamba nayo yabo lonto awu nakule kukhali ihashlani yabo lonto hayi thina ngasilindi ibhadi asilindi ibhadi nalo mfethu kabu utsabula yabo lonto khiphe lo 7 nalo mfethu ushayile insabula yakhe lapho mfethu usamadoda la ningasithatha uchance thina siyigebengu za endala zala lesi sithawa yayibona lonto bafethu yabo ningasithathi nje uchance ngoba bafethu nizobona ningakaze nikubona yayibona lonto kahle nabo begqabula insabula beza kuthini yabona lonto manje bona benza ukuthi bazogoqa le mali manje kuyigoqa kwabo thina simi ngokuthi kufanele bayigoqe sesifike yayibona lonto sinqamuka ngisho izandla tshela ukuthi ngaze ngaphuma uzipho lolu lonke lolu ummese nguvika yayibona lonto ummese owuzonquma futhi yabo ngoba wayithi ushaya lo wamjitha ummese ngawuvika ukuthi kanjani angazi nami ngathi ngizwa ngento ishaya esandleni ngathi sengishawa wona ummese angithi ngiplakile la ngidawe nama drugs yayibona lonto kwazani umfana wabantu hayi ngiyakutshela babona ngobra babo befunda ngomoya befohloza yezicela inkunzi begcwala inkalo ngendlela engimgwaza ngayo kanti nama ngidakutshwa lesekumnyama amehlo yayibona lonto angisazenzi nami sengigqutshwe ile enga yanalobutshwala lobo yayibona lonto ukuthi laba futhi bafuna ukusenzana ngathi le mali isebenzele kanzima kanje sicishe zafa ngisho ukufa sebefuna ukuzoyithatha nje kalula kanje yayibona besazi samaphanda hayi ukuthi abasazi bayasazi inzo labo nathi sihlanganisele yayibona lonto sebezonto labo yathi ayikho lonto futhi kwazi mfana wabantu ngomgwaza wazi waguqa ngamadoda mhlambe 47 holes yes mase ngizwa ngabangani bakhe sengihlangana nabejele yabona lonto 47 holes kuthe mfethu ungasimgwazi kanjeni ubafu wena nawo umasazi ngase ngiduma mfethu angithi ukubone isiminofu ukubulala wathi hayi wayengiqeda mina wayezongishaya 1 hole yale phansi
yes idlozi ukuthi ngaphebeza kanjani angazi kanti sengiphebeza ummese vele yayibona yonto ngibona ngesikhathi ukuthi hayibona umuntu bethi uyangigwaza yila ngivuka khona ukuthi hayi bongeke zakhela uzofa mfethu ulokhu uthithibele la yabona lonto mfethu yabo kwaza lento yabona lonto wathi uphakamisa okwesibili ngabe sengifikile ekhwapheni yabo isikhathi evusa isandla kanje angeni mina kanakile ukuthi mina owami awuvulwe owami uhlezi uvuliwe u7 ungaka ngavele nje ngawukhipha kwe-hosta yawo sengishaya la phansi kwekhwapha bhongisa kwenkomo hayi ngamthinta emntaka baba ngamthinta lapho uTrevor umngani wami uhubha lababanye yabo ziyasho nakubona yabo lo shuthi wayeloko ebancenga la bancenga ngemumva yabo lo ngoba nabo babaleka namanxeba babo yabo lo ubuya nje uTrevor ngiphe kwakhe mfethu uzubona wasengasamina wasekuyisidakamizwa yabo lo nto lo mfethu oyengakudeserve ukuthi afika nje yabo lo nto nami ke mfethu naye lokho ayizokwenza kumina nami ngangeve ngikudeserve ukuthi yabo lonto angibulala nje ngangithathele yabo lonto for into yami ngisi lento ugcina ukuyiposition ukuthi if ubulala kufa wena yayibona lonto ufuna uyivikele ube nendlela ukuthi uyivikele yayibona lonto ngoba akusebenzi ukuthi ngoba uzothatha ngokuthi wena wonile akekho umuntu othanda ukufa yayibona lonto even ufana nje umuntu ezobanja inkunzi yabona umuntu uma ezokubamba inkunzi ephethe isibhamu if ube nechance ukuthi usikhiphe isibhamu ungamsabi isikiphe usishaye kuwe ngoba yena umazi ukuthi once wena wakhipha isibhamu nami ngasikhipha so babili sesema chance nokufa 50-50 chances wokufa so lo ozophula qala i-3 first come first save first come first save yabona lonto ngoba nje ngoba usungikhombe ngesibhamu mina sengiku-aim ukuthi uyadubula yabona lonto mfethu ngoba ususikhiphe wasikhomba kumina mina fanele ngisikhipha ngishaya yabona lonto mfethu yabona ngibe ngisakukhomba njengayo-ke lento yenzeka kumina ngabona ukuthi yabona-ke la mengizolokho ngithi ngizofika yayibona lonto mfethu ngeke ngivike wonke lamanxeba and akahambi yedwa futhi yabo abanye ngibabona ukuthi benzani yayibona lonto kanti uTrevor bamele naye ugade mina yabo mina njengoba ngibhekele yayibona lonto yena ubheke uflathele sishaya ikapa kanje yabona ngoba baningi labantu yabo kufanele akwazi ukubheka ingemuva lami nami ngibheke ingemuva lakhe yabona lonto mina ngibheke okuza ngemuva kuyena naye ubheke kanjalo kanti esesobanqoba ngaleso scale leso abanqoba ngaleso scale leso yabo ngoba ukube wayengekho uTrevor emva kwami ngangizophela ngoba ngangayinake yonke le gap engemuva intombi zethu manje seyiphuzile ayizemele mhlambe le kuthi zilindele ukuza ukuthi mhlambe senifile noma seniphuciwe imali kuphela nje bazi ukuthi hayi vele lento laboya zabo ukuthi bayivumile bona yabo hlezi zenza izinto phambi kwabo yabona lonto kanti abazi ukuthi babhekene nezinye ke ingonyaka manje ke lezi engakhathele kuthenjwa ke nazo ezizazi ngafa sifele lento ngoba vele sibuye kuyifela lento yayibona manje uboshwa yini licala lakhe lo bese ngiboshwa enye robbery yayibona lonto mfethu le ingibopha uTrevor useboshwe elinye icala ekwakumele siyolandela imoto eyayincane ihandeni lelo lisho ukuthi lona lamhlalisa 45 years sekuvuka nalama fingerprint namacala yayibona lonto futhi le moto le yabo le esathi uyithatha sasiplan ukuthi uyithatha nayo yayibona lonto ekseni indlozi mfethu ngiyabona mina lami indlozi mfethu listrong yabo kube khona into engikhathazayo nje mfethu into ethi ayizex mfethu ubhemile unemali yini ofuna okay before sibuye lapho indaba yale mali enani nayahamba yaphelela laphi nabagolile angithi iyona nje le esenza ukuthi sifune ukubanjwa sibusa ngayo ayibona lonto mfethu sidalela wonke umuntu esimaziyo yabo nje siyaqoka shintshophende yonke lento ayibona lonto mfethu siyabhuka lana yabo kamnandi namantombazana ngabhekfayanga wona leyo ndaba hayi yagcina ngabhekfayanga iso stofu yabo saphela nje kamnandi iso stofu yabo lonto nansi-ke le manje le nayi ighost manje ke lese sibhekana nayo ukubulala lo mjita yokuthi kushone lo mjita ayibona lonto yabo sisadla yona le mali yabo lonto njengoba iphela le mali iphela sesinemeda yezwa mfethu sesibalekile ngisho nakule ndawo le yabo lonto esihlala kuyona yabo lonto mfethu yabo kwaphoqa ukuthi kumele sibaleke ngoba labo lova basazi lesithawu yabo lonto igebengu zakhona lesithawu nathi siyaziwe yabo ngeke ngeke sivume lento asonqunywa izona futhi yabo lonto and igebengu sikholelwa ekuthenini
azivuli icala zivulele esinye isigebengu awusibophi isigebengu umoya isigebengu yayibona yabo uyasithesha ngendlela ekumele usitheshe ngaso ukuthi wena mfethu ungenza kanjani into kanje ngisigebengu mfethu yayibona mfethu waphela mfethu moya isigebengu mengiqhamuka ebusuku ngizokubamba inkunzi moya isigebengu uzobona ukuthi uphamise inombolo awosho manje yabona lonto sibona ukuthi hayi mfethu isigebengu lesi yayibona naso sayifaka semsebenzini yayibona lonto hayi sesiyacela ke siyathola sifuna ukwazi ukuthi ngempela lento oyibiza ngayo sithini yayibona lonto phela ngakhona noma thiya phela ukuthi umuntu uyazi ukuthi kwenziwa njani yabona akazi lutho yayibona ngenombolo yayibona lonto sibambe ukuthi hayi mfowethu ngempela lo hayi zike ngaphandle yabo athi kanjani umuntu aqhubeke nomsebenzi wakhe yabo sisiza yena sidakelwa mfowethu kodwa kahle hambe lento kube khona la thina njengegebengu esiphila lempilo esiphilayo isibhohe khona lento vela ayinamphumelo yabo ngifuna uqamba manga akuyona into enhle ukuthi lento singaphepheza ukuthi lento abantu abayenze akuyona into right iyabheda nje it's all manje kwenza ukuthi ugcine usuyibona nawe usukwezinye indawo yabo lonto phela la kuphelela khona abantu abayilento leyo uthi wena ufuna ukuba yiyona ngizwa yibona kwaphela egcineni mfethu inombolo yasejele ngizwa yibona lonto mfethu kufanele ukuzube lapha ejele ukuze ngempela sikuprotect isigebengu yibona lonto la isebenza khona la eminyango ususebenza kuthina thina esazana ukuthi ayisigebengu lesi mfethu ayimhlehlele yibona lonto sikubhoha lapha yabona lonto mfethu kodwa nje it's all mfethu akuyona into right yazi ngathi ngiboshiwe yathi enye indoda engangena nenye insizwa esasilwa nayo kabi athi enye indoda ifuna ukusiqasha ngayifuna ukusiqasha kwase kuba nenye futhi indoda ethi lalelana ningayivumi leyo nto leyo ngoba alikho ikusasa lomuntu onenombolo alikho ngoba ukhona umuntu okwazi ukuthi ayicontrol just inombolo imvikela mayisejele uthi nina ngiyanibona ukuthi niphethe ukuthi niphume emakhaya yalo lento mina ngiyasaba ukuboshwa mina njengoprofessor ngiyakusaba ukuboshwa kodwa angihlukumezeki mase ngikhona mase ngiphakathi ngiyamukela ukuthi hayi ngiphakathi ngifele into yami kodwa nginefear yokuboshwa uma mina ngithatha inombolo ngizongabi nayo ifear yokuboshwa nanso ngiyazi ukuthi ngihlala kahle lapha ejele nanso isuka lapho ke lento ukuthi manje ngigcine sengenza inoma yini noma kanjani ngoba ngiyazi ukuthi ayivele ngisho kungaboshwa ikusasa lakho lenzakalani ke lapho liya kuyigrade ehlathini bafo hayi naluko ungcono usayikhumbuza ugcine nakho ke lana ke shuthi ke angithi la sengiboshelwa mina irobbery uTrevor ngalesikhathi siplan ukuyoshaya le moto uTrevor ugcine ethatha omunye umuntu yayibona lonto avela amvusa la eceleni kwakhe hayi mfethu yazini uZex ngoba uGrand shuthi unemali yayibona lonto mfethu yabo shuthi ushaye kakhulu asazi yayibona lonto mfethu azivuke mfethu hambe ngokufaka imali ephaketheni yayibona lonto mfethu yabo athi lo mfethu siyaphi mfethu yabona lonto yini mfuthu entatha kanje wathi hayi mfethu uyazi phela imali esetshenziswa ebusuku mfethu yabona lonto la siyongena khona la siyongena khona mina mfethu oyo director wena yayibona lonto mfethu mina futhi ngikutshengisa uzokwenzana yayibona lonto mfethu wena uzobulandela mina ngemuva yabona mina uzoqhakaza mina uzovula yabona lonto mfethu ngoba wena wazi lutho ngalento yayibona lonto cabanga lo muntu amthatha ukufundisa yabo usukela izitori nje zesonto lakhe lokushini yabona lonto mfethu yabo ukuthi amakhwabaniso okuthiza yabona kodwa nje umuntu oqondile kakhulu yana wayithola esevuka eCalbotini khona la esithawa yabona ngoba ebalekele shuthi ukunqunywa ke shuthi ngale izitori yabo babanga uyazi nabafundisi sebebuye bekwenza ibhizinisi lezinto lezi zamasonto yabo hayi avume lo mjidi ethi asabe mfethu mewungezongibulalisa lesiyakhona enza hakhuleka kunokuthi mhlawumbe kufe wena ngafa mina siyabona hayi insizwa ngigcwele mfethu angifuni uqamba mangikhona insizwa mfethu yakaphatha ngazi mfethu bahambe nalo mjidi ngibabona ngisho behamba mfethu kodwa ngiyakunesho bahamba yabona ngoba ngapha mama bengasekho yabona ngiyavuka ngiyayilula akuphelanga ngisho 30 minutes ngivukile even police station la kule park esilele kuyona police station na even yehlisa uTrevor uyaxhoga yezwa mfethu uyaxhoga ubovu igazi yezwa mfethu nangi nalomunye naye uyaxhoga naye ushayiwe yabona uphelile induku yabona hayi mina hayibuza ishaphe yabona mfethu hayi zoke ngezi cabanga ke akukho phela ukuthi
fanele ngiyozwe istory ngoba ngiyazi ukuthi u-accuse wami lo umuntu Kungenzeka engezana uba usangathi sengathi ngiyafika lapha ethi nangu mina umuntu yabona ukuthi ngithi angingasondeli lapha lo ngizombona mhlawumbe mekuthiwa uye enkantolo noma mhlawumbe ngithumele umuntu ukuthi mfethu ayongibambela lo mfethu ukuthi zikhamba kanjani le icala labo yabona kanti licala kunemeda yomlungu yezwa mfethu yezwa kune-attempted murder yomama wakhona yezwa mfethu bese kuba yile unlicensed firearm abakade beyiphethe yayibona lonto mfethu cabanga yezwa mfethu unlicensed firearm attempted murder imurder and ammunition futhi ngoba kunanenhlamvu yayibona lonto mfethu yayibona inonyaka wayo yayibona inhlamvu inomnyaka wayo iyodwa hayi serious azi ngathi uyazi kuyahlukaniswa kanjalo uyahlukaniswa icala libe negaba gaba gaba bese bekuhlanganisa isentence eyodwa mhlawumbe libe life ngokuthi life sentence yabona lonto yabona ke lo enkantolo uyamkhipha lo umfundisi awuyifela yedwa hayi umfundisi hayi ngifuna uqamba manje yabona lo bengithi mina akangiphelezele ngihambe ngiyolanda imoto yayibona lonto yebo ngikuvuma ukuthi bengiyofuna imoto yayibona ngoba uyabo akuwaba nje wa right handed lapha uyamuzwa kwaqhuma isibhamu shuthi benyonyoba yabona lonto mfethu kanti khona into ezokhahlela umfundisi ngokusaba utatazela yabo keqeqeqe kanti uqonqa isibhamu hlezi siseduzana wasidonsa isibhamu le time efohloza lo mfundisi ephuma lo uyitshela ukuthi sisangaphakathi ndawonye nomfundisi yayibona lonto kanti umfundisi efohlozile sekuselena yedwa la yabona lonto usekutsileke manje nangu loqonqa ngendlela anesibindi ngayo wenza ngendlela thina besenza ngayo mina nayo uyazi ukuthi besingavele sibaleke yabo ngoba siyazi ukuthi sibaleka la kuzospreadeka into eningi yabo ukuthi avimba yabona abantu abaningi manje sebefaka kulento yayibona lonto kanti iphelele lapha eqala yabona lonto beshushuzelane khona la kuphele la siphume thina sesimsulu yayibona lonto mfethu cabanga kanti lo mfethu lo umlungu uyanyonyoba yabo nje obenyonyoba umlungu uzwa ngekhala yake mzimba yayibona lonto ukuzwa ngekhala lo mlungu wanyonyoba umlungu uya ngala exactly khona uTrevor kulelo hontshi lelo phela uyayazi umuzi wakhe ukuthi kungekhona lokuthi njengoba lo msindo nguzwe ngala futhi shuthi fanele ngihamba amakhona kanje ngihambe ngiqalaza ukuthi kuleli khona kagutsanga la kuleli khona yabo kanjalo azafika ekhishini yayibona lonto hayibo wathi nje iqambe esethi uvelela kuyena kanti uTrevor naye usesimakile isibhamu hayi qhuma isibhamu-ke manje donsa itrigger kuqonqa qhuma isibhamu cabanga leyo msindo ovusa abantu ovusa ama-security oletha amaphoyisa yonke lento yezwa mfethu kwase kuhlaza la ngaphandle amadamba amaphoyisa amanye ama-security ngalana mfethu yezwa kuyaliwa la ngaphakathi yezwa kubangwa lesi sibhamu yezwa mfethu yabo endaphe uTrevor shayeka la kwimasela yabo lonto simshaya isibhamu yabo naye nge-enge ukuthi wangidubula vele sibuyise sisho kanje kuqonqa umlungu shaya yabo lonto besimshaya kuyikhana sidedele isibhamu uqonqa yabo lonto angamqedeli futhi lo aphume nesibhamu sesisele nenhlamvu eyodwa yabo lonto yabo nje bephuma nale nhlamvu eyodwa uyaduma la ngaphandle ukhangwa ama-light angaka yibo amaphoyisa angaka yabo lonto athi cover up back door okay hayi naku la ngaphuma khona back door ungenele ehlathini wayibona lonto kodwa nabo sebeyovala vele ngakhona yayibona lonto mfethu wathi nje iqeda kuqatha kakhona bebeqhamuka emakhoneni yabo bezovala la leli hlathi yabo lonto bengena emhosheni dabula khona sho semhosheni wayibona lonto kwabe kufakwa izinja same time ufaka izinja wahutshwa izinja wazi wasiza zona izinja wanqakwa izinja eseyowela ngale komhosha ngoba umfula omncane yabo unamathi uwazi ukuthi uhambe emajeni yayibona lonto mfethu yabona izinja kulula yabona lonto awuzambamba engakafiki nangale yayibona lonto amaphoyisa nje amfica phakathi nomhosha emile nje mbambile nje yabona simbambile nje ngwamenyakaza yaqinisa yayibona lonto mfethu yabo hayi bamfica nje ethambile bro yabona lonto mfethu yabo plus udubulekile futhi yabo muke waphola ke kade udubulekile waphola ukusasuma yabona lonto mfethu ngcono mosu usagijima sangagijima uzofika kini yabona lonto hey
ngoba sengibabona beyongena e-police station sebeboshiwe uyabona lapho ukusale wena mina mfethu yabo lapha mhlawumbe angizofa mina lapha mhlawumbe futhi kwangeke kwenze ngale yandlela okwenzeka ngayihamba nomfundisi ngoba umfundisi wayenza ukutatazela kwakhe yayibona nje umuntu ongayijwayela igame yayibona yabo ngimblame kakhulu umfundisi and futhi ngiblame yena lo mfethu onganeliseki yayibona loo nto mfethu ngoba mengithi mina ngu-accused wakhe umuntu esenza namacala ngithi mfethu namhlanje ngeke angizizwa kahle ngeke mfethu asilale mfethu yayibona loo nto mfethu yabo ufuna ungangiphikisi mfethu yabo uthi uzwa kanjani mzezeka ayisho ukuthi khona into ezokwenzeka mfethu asilale ngempela yayibona loo nto mfethu yabo sobuye siye vele khona emsebenzini la kuthi hayi awufikanga mfethu yayibona loo nto mfethu akhona wahleni mfethu hayi mfethu sojoveke ngale ndlela wathi hayi bengifuna leya moto uthi leya moto yena mfethu into yayifuna ngoba yayifunwe ilela bhaya leli hayi sasidayiselile yayibona yabo so usucandwa yini ngobuboshwa mina sengicandwa irobbery yami ngedwa akasekho manje akasekho uhamba wedwa uyahamba ngedwa ngiyathile and sengishitshe nesitifiketi sokuphanda manje sengishaya inkunzi kuphela manje irobbery la please umuntu uqedile abantu mfethu uqedile abantu bantu bakathi yabo India ngingalithethelile India abengalithethelile bengilibamba ngisho kuthiwa mfethu angikho emudini ukuthi namhlanje ngizobamba ngisho kuthiwa nginemali ngisho kuthiwa mhlawumbe bese ngibaleka kade ngihujwa ngiphethe ifoni la ngalibona nali India hayi ngalibamba ngibhodlela kulona yini ibanga lo angazi indaba hayi ukuthi amandiya mfethu ayijesa light kakhulu yabo ayisimeke kubamba amandiya uma uthi lapho ubanjiwe kade uganga akunquma yezo momzulu kodwa oyila kuba India abanquma liyaboshwa fanele kulindwe amaphoyisa yayibona lento yabo and medfica senkingeni fanele kube uyena ofonela amaphoyisa kuqala yabo lento angalela istory ukuthi lona lenzeni yayibona lento mfethu yabo afonela amaphoyisa hayi nabe kulala umuntu kodwa mezofica umzulu eshawa uzofika qedele na yayibona lento mfethu yabo bonzo sho la hlahla kutholwana okay azilimeze etsheni yabo lento mfethu nami ngale ndlela nami ngale ndlela engiphanda ngazo bacindezela yayibona nami angilibheki yabo lento hayi mengiboshwa la ngiboshwa irobbery yomunye umuntu kushuthi engambamba eya emsebenzini yabo lonto ekseni yabo lonto mfethu aboshwa umuntu ekseni mengimqabulela lo muntu lo yabo qabuka mnandi hayi anginikeza into yami yabo lonto mfethu yabo na ifoni yakho mfethu yabo lonto mfethu ngoba phela mina ngithi mengiqabula ngithi acela ifoni yami yabo lonto abenginikeza ifoni yami yabo lonto mfethu ngithathe ngifake ephaketheni ngibe ngithi sikumoya yabo lonto kanti khona ama security angilandela ngemuva yabo lonto yabo hayi angithaketha ama security ngathi mangithi ngiyabona kulama passage engiwahambayo yabo ngibaleka kuona hayibo nje ngibone ukuthi shazi yabona ukuthi kuthiwa nangu le passage yabona bajike futhi yabona bezongena kulona bese fanele ngijike manje ngibuyele emuva yabona bese ngibuyele emuva awunaba abanye amabhayisekile yabona sengijakwana ngapha hayi ngabaleka ngaze ngayimela mina yabona into bese bhayisekile kake yabona uzoshiyelo bhayisekile bese hayibo sengivele sengikhathele abantu bafaka indabeni athi ngiyazama yabo kwakukude distance ukuthi mina fanele la ukuthi fanele ngiphumelele mase ngikhona yabona lonto mfethu ngoba indaba la ngiye emahlathini la kumele ngiye khona ekugcwele khona olova bami yayibona lonto kukude mfethu yayibona lonto mfethu ngabo distance avele ngayimela ngasarenda yabona lonto mfethu ngashawa ngedonki peli ngaqhuleka yayibona lonto papa sengisevenini sengifakwe evenini sengiboshwe ngozankosi mfethu kathi kathi baphela akuqheleke la hayi mfethu sengiboshiwe mfethu yibo yazi lapho kubuya konke mfethu imemory seyingaboshwa yenzeka lento mfethu yabona lento mfethu ekwenza ukuthi uyisole mfethu yabona mase ngiyayisola manje engiboshiwe yabona mfethu bani ozongivisit bani yabona nje anginamo utravel phambili vele utravel phambili chef yabona lona sothulana naye le la ngiyabona nje athi mengifika nje ngivulelwe lapha Ejele ngidedele yabona lonto mfethu ethi ayebona nabako ubhululu bakho yabona lonto hey lapho ngiyaduma ngithi hey homntana abantu ongabazi abanye bayafroda la uyabafuna ukuthi uzodlala endlini yabo yabona lonto sibani xa usangiboni manje ngiyaduma ngiqala nokuboshwa le ngiyabona nje mfethu ngigezi yabo
ngizwe ngezwi la Trevor sala accuse macala wasala yabona mangithi number 3 accuse vele ngiyofola khona number 3 ethazi ungena la mfethu yabona le safuna siye kancane nje mfethu yabo sixoxe mfethu yabona angathi ngisathi ngisayithola naye sayixoxela lezi zinto ezimbalwa esangitshele ngezindaba ezimbalwa hawu babethi hayi ngeke ungene phela uthanda khona yabona nje mina ophethe la ejele ebengithathe ngifaka le ku number 1 engicasukani bese hlala nabanye ke lapha yabona yona kanti zothi mekuphuma iexercise la sivulelwa amabhantinti ahleli ngale siyawabuka kanje yabo kuvulelwa wona kuqala asha exercise bese yavalelwa kuvulelwe thina sebenzisa ipen plus eyodwa indawo eyodwa exercise yabona yona bese kuvulelwa thina yabo athi nje qeda kuvulelwa ngihamba izindlu nami ngibona lova yabona yonto mfethu hawu ngifuna ngihlangane nala majida lawa owakwazi umngane wakho yayibona yona asho ukuthi ngihlangana nawe uyedwa yayibona yonto mfethu uyigunya ngaphesheya embonweni yayibona yonto mfethu angithi mina ngiyi28 yena uyi26 yayibona yonto njengoba eyigunya ngale unawo ama-powers ukuthi mina ngifakele inombolo la yabona nokusesheke kusebenzeke yayibona yonto mfethu yabo ngibona lo mjita ngibone eqala awu msakazeke yayibona yonto mfethu ngithi hayibo mafusana ezithini yabona ethemphethe kahle iyabuya ingqondo yabo ingqondo ngiyamazi yazana yabo ethe kade umuntu ehlenda mfethu mfethu ababona isibanibani la ngaphandle yabo lonto mfethu yabo athi ungidayisela ngestory sizoxoxa nami ngize ngikhohle yabo lesi story yabo lonto mfethu egcinene besho semphethu washona isibanibani yabo lonto kodwa bafethu yabo indaba kaJwali kusho yena kuqala ngithi mina good yabona-ke muwaqala nje wathini indaba kaJwala hayi mfethu hayi sengikhiphile mina lapha yayibona usunalo ihawu mfethu ukuthi ngangi-under influence yezwa mfethu yayibona nto wangamina mina uyangazi ukuthi ngenhloboni yomuntu yayibona lonto mfethu akwathi mekuguqwa ngedolo ibhekwa le nombolo le yayo le nto ukuthi mfethu wena wabulala isigebengu yayibona lonto mfethu yabo mfethu mabethi bayibheka lento basibuze imibuzo kwakwenze njani yabo asivule futhi isitori njengoba sinjalo angasinonga umjita asibeke njengoba sasinjalo hayi cha mfethu la sakhishela layini amathekeni kanje kwawukuthi nokuthi yabo lona laba mfethu sathi nje kahle thina siyoba thathela imali siyobagoqela yonke into abayiphethe yibona lonto mfethu kwasho ukuthi nabo sebephuzile sebedawe ngalendlela ukuthi mfethu bazofuna ukuyifela into yabo yabo igebengu yazi igebengu zayifela imali yayibona lona that is why ke nabo ke mfethu bathuka sebenza ngalendlela benza ngayo ukuthi abazivikele yayibona lonto mfethu yabo ngoba le time ngiphula umese ngithi yabo wena emqondweni wakho ukuthi lo mjita mengagoloza uzongigwaza yabo ukuthi goloza kwami fanele kube ukuthi nami ngiqabula iBinet yayibona lonto mfethu ngiyaqonda it's either ngiyahlehla yayibona lonto mfethu mengihlehla ngitshengisa ukuthi mfethu ungasondeli wami osondela shuthi uyangilwisa yabo ufake ngilwe yayibona mengihlehla ngiyeke mfethu yabo ngihamba yayibona ngoba uyabona ngiphethe lento nawe lo ephethe shuthi uzolimazana lana yayibona lonto mfethu yabo mengiza shuthi ngiqhubeka ngenkani ngizakwenza shuthi uzongigwaza kumele ngivikele sefana ngivikele lapha yabona plus igcineni ugwaza kuqala futhi wena yayibona lonto mfethu yabo mawugwaza kuqala ngiyavika mina yabo ngiyashaya yayibona lonto mfethu mawuleka futhi nawe ngiphinde ngiyashaya yayibona lonto mfethu angithi nawe uyaphinda uyazama ukugwaza ngithi amandla akapheli yabo uyasazama ukubhilida ngiyashaya mina yayibona lonto wena mhlawumbe lokhu ngikwayebha ngalawo manxeba lawo yabona lonto ambalo yabo ngoba mina wagcina ungishayela inxebe la yayibona lonto kuphela yabo wonke lo 47 washokela yayibona lonto mfethu wathiwa mfethu hayi kodwa kubonakala indlela amanxeba abalelwa ngayo izinga lawo ukuthi 47 ngeke mfethu umuntu ophilayo mfethu yayibona lonto mfethu kumuntu amaziyo yayibona lonto ukuthi angazama ukwazi ngalendlela bengenaqo yayibona lonto mfethu yabo shuthi ngempela umfethu wayidaka utshwala bafethu into enotshwala ke phakathi ayikhulunywa bafethu yayibona lonto mfethu kuyafana nokuthi uthi umuntu hayi ungithakathile yayibona lonto mfethu into engeke izibona enganakufakaza aphathele ngithi yayibona lonto mfethu kwalo muntu lo akazikhumbuli mhlambe mengathi akayikhumbuli enza leyo nto uzothi yayibona lonto mfethu yabo mina ngiyabatshela hayi mina ngiyakhumbula ngenza lento ukuthi ngase nami ngithi nabo badlala irole yabo notshwala abadlala iphathi yabo ngeke ngize ngiqamba mama so yayibona lonto mfethu mina ngase ngithatha njengabantu abazongilwisa abazongibulala yabo ngendlela engase level engase ngikuyona kaJwala yayibona lonto bathi lo hayi mfethu hayi siyayiswa mfethu yayibona lonto mfethu sizokuyeka mfethu yayibona lonto wena mawuphuma la
uya kulabo lova abangani bakhe ubashaya ngekesi ubashaya ngebhodlela yabo lonto bese neyixoxa nje lento iphele yabo lonto lento ngesifaka ngisho uyifaka le nombonweni yabo lonto ngoba inotshwala futhi yangaphandle hey kanti into ayisibhalwe phansi ngitshela wase kuthiwa nje ukuthi kwase kumiwe kanje ngami ukuthi uyongena ubabuye umfaka yabo lonto azimile ngaleyo ukuthi uyozobe emlethe as long as uganga nawe bayazi ukuthi isigangi isidebengu uzongena ukuthi ungena ngaliphi kodwa uzongena egcineni afike la kuthini uzosifica simoya nje ende soyikhuluma lento yakhe thande ngathanda yabo lonto lapho usuzwa ngabo ke yabo lonto ngase ngivuma noma yini nami mfethu ngivuma yabo ngoba ngitshengisa nokuyisoda yabo lonto mfethu yabo hayi mfethu useyiphi uTrevor uza la uthi uzobona mina yena yabo lonto ubonile ngena kule ndlu yabo lonto njengoba usesemile ulalele istory yabo lonto angithi abafowabo laba yabo lonto mfethu yabo and ngisindiswa nayi lokho futhi ukuthi uhamba naye yabo lonto mfethu yabo and uyasho ukuthi hayi mina mfethu yabo mina ngahubha labafethu yabo lonto nakhona ngibaphebeza ukuthi mfethu ungaze kwenzeka into engaka yabo lonto mfethu kanti angazi ukuthi uaccuse ngala lo mfethu enihamba naye nina mfethu yabo lonto bayagwazana bagwazelana ukufa ngala yabo lonto mfethu yabo lonto yabo ukuthi ke mfethu ke nayo accuse mfethu wayidakiwe yabo nina naningadakiwe nina naningayivika lento yabo lonto mfethu yabo kodwa kwaba yinini nisusayo yabo lonto mfethu yabo asiyeke nje lento bafethu yabo njengoba sebeshila abafethu lento le izophela ngalendlela ezophela ngayo futhi ayipheli ngayo yabo lonto into obesishiwo ke egebengweni mfethu iphelela lapho yabo lonto mfethu kufanele ihambe ngaleyo ndlela ngoba futhi usuyisusa wena usuyijika usenze yakhe into futhi yabo lonto mfethu khuluma kuyasuka kuyajika futhi jikela wena lento yabo uyozangena bamngale umiwe ngalelo team nje wenzayo ubaba uzomfaka la ubaba Jule points izomfaka la ubaba edideke uyomfaka la abafana naye bagcina la yabo lonto hayi ngempela mfethu shuthi mengiphuma la ejele yabo ngiphuma lo usephumile vele uphumela phambi kwami yabo lonto shuthi ukhishwe inkantolo yabo lonto yaliwina lecala lakhe kanti nami lizongishumpula leli cala yabo lingikhiphe ngaphandle yabo phuma nami ke yabo nje mfethu ngifit kamnandi yabo lonto ngirazwanyana mfethu yabo ngiqhamuka la izingane ziyahlanya la yabo lonto mfethu yabo ngiyagezana phela lapho mangempofu ngisaba ngisho kuyibovu hayibo ngigeze ngalendlela le echaza abantu yabo lonto ame ngifika la ingabafica labo lova abahleli nalezi zingane yabo lonto mfethu yabo odoti labo cabanga yabo njoba ngiphuma enkantolo ngigoqele enye impatha lapha yabo lonto mfethu engaphakamisa yabo shuthi bivizithiwe yabo lonto mfethu ngayithathela u200 oyimali ngayithathela ugwayi lezo mfethu ama20 yabo lonto mfethu ngiphuma nawo ngemnyango nelinye ichannel ali fake legolide yabo lonto eligold yabo lonto ngiphuma ngaphandle njengoba ngibafica la ngaphandle labafethu ngithi bafethu hayi sengika nje yabo lonto mfethu yabo nje ngizohamba ngalamagameni bafethu yabo lonto mfethu iphutha lami ngiyalibona bafethu yabo cela ningixolele la futhi niphinde bafethu kube khona into efana nale yabo lonto phakathi kwethu yabo lonto mfethu yabo phela uunderstandana ukuthi mfethu mungenalutho mfethu ngcono ufake inombolo ucele mfethu yabo lonto uthi hayi mfethu mfethu ngicela ukusiza ngokuthi yabo lonto ngiyazi uyiphanda nawe uyongisiza ngalinye ilanga yabo lonto mfethu hayi ukuthi ufike ukuthi uzothathela mina mfethu yabo lonto njengazwakali ayikho ngayivuma le nto yabo phela mfethu ahamba uthenga la sibuye sishibise mfethu yabo lonto ngiphume ejele yes ngidakwa Steve Sodo mina ngase ngiqevuza la mfethu mina ngase ngiqevuza la mfethu yebo ngisho manje ukuthi mfethu kumanje mina mfethu ngayigcwalisa inombolo sihambe siyobamba inkunzi nani yayibona lonto ukubona ukuthi umdlelwane mfethu usebukhona phakathi kwamnani yayibona lonto bavele kukhona wasekuqaleni ukuthi nini nenze ukuthi kuze kwenzeke lento yenzeka yayibona lonto egcineni nawo wawuzama ukuthi kungafika ngidefenda mina nami yabona lonto ngaphela mfethu kube ngaleka mfethu ngangizoshona yayibona ngoba ngabona ngendlela engigwaza ngayo amjitha yayibona lonto nendawo ayethi uyayikhethe kungigwazeni yayibona wakhetha indawo eroko uyisikela kwelilonile njalo sigcina ungasitshethile nekubobo ugcina usachaza India ulibheki yabona uthi ama security ayisekhupha security so manje
Nathi sidla amaningi esakeni imeda yakho yokuqala leyo. Eyesibili thini? Yokuqala ile ukwashona khona umjitsi. Awakuyona yakho leyo ukuthi wafe hamba nawo. Leyo. Eyakho yiyo leyesibili. Eyami leyesibili. Yabo leyo nto phela. Bese kuba ile esithathu ke ukugcina. Yabo leyo nto phela. Le eyenzeka futhi nakhona futhi ngokungenhloso. Yabo leyo nto. Okay. Awuyivale zakhele. Nina bendlondle noPapa ekhanda kamenzi indaba kawulalela umuntu omemezayo. Umemeza ngathi uyakhala uyalela uthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakamputi ubomvu. Awu nina baka zokulwane bakaphalo, nina bakadalinyebo, awu nina bendla mhlathi kamayekisa. Bafowethu isidla amaningi esakeni. Uma usuhambe uzozofika la ngokubuka ungakabi ingxenye yohlelo lethu siyacela usubscribe ucindezele nebell, ibell izokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho ke bafowethu uma silethe umuntu la sizosimlethela ukuthi azosisherela impilo yakhe engaphansi kwezidakamizwa. Lokho suka sikwenza sikwenzela ukuthi uwazi ukuthi mawumuntu isiphetho sayo yonke into oyenzayo iyini. Laba bafowethu asebebona elikhulu ngamehlabo, abafowethu asebebona izinto einzima abangayifiseli ukuthi omunye umuntu ayibone. Ngakho ke sisebenzisa le platform le ukuzofundisa abantu ukuthi bazi ukuthi if ever ungena ezidakamizweni into vele ilandela showcase umntshontsho uzotshontsha. Yebo, uzotshontsha. Uma usuntshontsha uzoboshwa. Noma kanjani. Leyo nto into eneshock. Wonke umuntu oseke wafika la akekho ongakaze azaboshwa. Akekho. Umuntu osifazana oseke wafika la akekho ongakaze ezedayise ngomzimba. Yebo. So manje angicabangi ukuthi khona umuntu ongafika abukele lo hlelo lethu lefika nizoqashisa kanje. Aphinde futhi yena kuba uyena futhi kusasa uzothola esekulesimo sekukhulunywe ngaso. Hayi ngeke. Futhi ngabe ikhanda lakhe lo muntu asebenzi. So ngakho ke bafowethu if ever yafuna umfowethu ebuye for part 3 siyacela udrop ngakuyi comment box below ukuthi it's part 4. Part 4. If kukhona imibuzo futhi onayo siyacela uyidrop ukuze ezothi mayebuya for part 4 sizokwazi ukuthi simbuze leyo mbuzo. Bafo upart 4 wethu ngicabanga ukuthi sobe sozama ukuthi sigoqe konke isidla amaningi esakeni mfowethu and abantu basitholile isifundo. Into engiyithanda ngama episode wakhe awananhlamba kodwa nesifundo. Ufike wenza into wrong ubashwa uyithola usenkingeni. Ufike wenza into wrong angithi Uthena manje uTrevor usaboshiwe nama. Angithi uyabona uTrevor uhamba nawe uxoxa naye noma ngabe ukhona bembona njenge starring kodwa njengamanje ukuphi impilo yakhe imile sejele. Asisho ukuthi kuphelile ngaye uzophuma naye. Ngicabanga ukuthi mayephuma uzokwazi ukuthi azoba isifundo bahle. Nanokuthi impilo yomunye umuntu iyakwazi ukuthi ifundise omunye umuntu. Impilo yenu bafowethu sifunda ngayo. Siyabonga ukuthi nifike la nizoshare izitori zenu ukuze izingane zethu zingayitholi zisemaphutheni afana nawe. Yebo, hayi kubonga thina ngoba nathi sithola ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sigonyuluke yabo lona. Sikwazi futhi mhlambe ngiyacabanga ukuthi njengoba sisuke sikhuluma kanje ebantwini khona abathintekayo yabo lona. Ngoba kunezimo nathi ethola ukuthi sesifisa ukuyishintsha ukuthi ama-powers asinawo yabo lona. Futhi sidinga namanye ama-motivation abanye abantu yabo lona. Mhlawumbe khona ungasho ukuthi hayi cha mfethu usibani ngiyafisa ukuthi ngibhekane naye face to face ke sixoxe yabo lona mfethu ngumakhe nami ngendlela engamakha empilweni yabo lona. Ngoba at the end of the day sonke siyadingana. I-Mp TV1 ngaphandle kwababukeli ayilutho. Nina ngaphandle kokuthi nifike kwi-Mp TV1 mina angiyilutho. I-Mp TV1 ngaphandle kwenu ayilutho. Mina ngingafika ne-idea umvuso wenyamazane ngesiZulu basho njalo. Mina ngayivusa inyamazane. Kodwa ekugcineni kwakho konke kumele siyihubhe sonke. Siyadingana akekho omkhulu kunomunye. Ngisho ngazi usho professor siyabonga wenza ukuthi at the end of the day abantu ababalekile la inina enizofundisa abantu. Abantu ababukela uhlelo, abantu abahambisa uhlelo einganeni, abantu abahambisa uhlelo ebantwini. Kahle nje mina ngisithunywa abakethi sikaNkulunkulu. Anginamandla kulento eyenzakalayo. Konke kuzenzekela ngemvelo. Yebo, hayi ngasho kanjalo professor kodwa wena ngingasho ukuthi wena umuntu omsunguli ukuthi mfethu kube kanje professor kube egcineni yabona wena ithuluzi uzosebenzisa umuntu noma ngithi imvelo. Ake ngithi nje imvelo uma izosebenzisa umuntu ayibuki iphakethe lakhe. Ayibuki
if uzalwa imvelo isuke isiyazi ukuthi yona uzokwenzani. So ngibuka nje nangene impilo engikhule ngiyiphila nje mangikhula nami umuntu engikhule nguyena babili bathatha abantu abebengathatha le initiative ukuthi bavuma ukuthi benze lo msebenzi engiwenzayo. Right ngangena ngiqala ngithi ngingena ngiza kuyi content kodwa manje mase ngingaphakathi sengiyabona no akuyona i content le into yabantu lena akuyona into yami. Yazi ureal uthole leyo nto lele ebusuku uhleli ucabanga yini lena ngifakwe kuyo usuyayibona into lento ingaphekwa ayinganga kahlahla kuyona into vision yakho. Yebo akuyona vision yakho, it's just iwena osetshenziswayo. Yabona mfowethu kunzima ukusetshenziswa imvelo, kunzima ukusetshenziswa uNkulunkulu, kunzima ukusetshenziswa amathomo, kunzima ukusetshenziswa kodwa ukubona esinye isikhathi ukuthi no man akekho umunye obengenza lento ngaphandle kwami. Yebo. So njengamanje ngoba sekuqalile angufeze lo msebenzi. Let it be. Nina bendlodle noPapa ekhanda kaMenzi. Igama lami nguprofessor ngingwamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho. Siyacela ke ucindezele usubscribe button, ucindezele nebell ezokubeka emathubeni ukuthi makhona isiqephu esiposayo. Uyongena ngaphansi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku. Abantu sicela bejoin membership. Membership izosiza ukuthi sikwazi sihambele izikole. Mina nguprofessor sengicela